Yes, kanonye mbifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri enye z'ukwa kane 2025. Bakunzi ba Duniani Kote TV rero birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko by'umwihariko. Murabizi twibana mu gihugu cy'u Burundi, tukagenda duca mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda updatinga tukababwira uko situation ihagaze. Turagarutse rero tubahaye ikaze kuri Duniani Kote TV. Birumvikana turaza rero kubanza dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Murano masaha mu gitondo murabona ko ikintu bita ijump namaze kwiterekamo hanze ikirere ntago byifashe neza. Murabizi ibihe twagezemo rwose no kwa kane nyine, kandi imvura rwose byukira ku muryango, ibintu biba bimeze nabi cyane. Birumvikana ngira ngo rero mbere kugira ngo twinjire mu cyitwa makuru, ariko Burundi mana y'isi n'ijuru ndaje gato kugira ngo twinjire mu makuru. Sasa munyemere mbanza nisurize abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi tayari ubu namaze kwinjira. Kamanzi ibintu bisinyire na mikoro nagatambaro k'umwerura gahari. Yes, birumvikana no tubagarutse, ariko kandi tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Duniani Kote TV. Ubwo ndabisinye ndangije mitana nacisha agatambaro k'umweru nuko nkora nukuvangwa abantu bari muri Korine Munanira, abantu bari muri Korine Mujejuro, abantu bari muri Korine Malangala, abantu bari muri Korine Kinazi, abantu bari muri Korine ya Tongo, turabasuje. Ariko kandi rwose tubahaye nikaze Gitega, turabasuje cyane abantu bari Gitega, abantu bari Bujumbura, abantu bari Bubanza, abantu bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Tubahaye ikaze by'umwihariko ari nako tubasuhuza, tubifuriza igitondo kiza. I Kigali mu Rwanda bwakeye bute? Mutubwire ese bimeze bite? Turajya hano Uganda tubasuhuze cyane, bimeze bite? Turajya mu gihugu cya Kenya, ese byifashe bite kwa William Ruto? Ese byifashe bite mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko? Hose turaza kugenda updatinga gatanu kuri kagenzi kako by'umwihariko. Turaza gusimukira hano za Malawi, za Zambia, za South Africa, tubasuhuza cyane. Turasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, Ububiligi, Ubufaransa, hose turabasuje. Ariko kandi tubahaye nikaze za Canada, tubikuye ku mutima. Birumvikana rero na makuru arebana n'umutekano, politique na diplomasi. Hano gato hari inkuru mbanza kugira ngo mbasomere mbere yo kugira ngo twinjire mu ngingo z'ingenzi. Umurundi hano rwose yampaye na makuru banyohereje ku isaha sawa z'ijoro n'iminota igera kuri 36. Birumvikana twari twamaze basi kuba twakerekeza ku isaha 8. Ati narimbyutse ngiye kwihagarika hano gato ahitwa za Ruyigi na za Gasorwa, mbona amatoroshini menshi, mamagara umuvandimwe wanjye wari wegere aho hantu, ambwira yuko hari amabariyeri menshi y'ingabo z'Abarundi, ndetse ayo mabariyeri ngo nta muntu n'umwe murayatambuka. Gusa ni ibintu turi bukomeze kugenda dukurikirana tukamenya uko bimeze. Uretse kuba ayo mabariyeri ari aho ngaho, Bwana Moses ndagira ngo nkumenyeshe ko no mu kibira naho ubu tuvugana icyitwa amakamyo menshi atwaye ibikoresho akomeje kugenda aherekera, ndetse isa ku isa ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko hano za Kibira muri ya mashyamba ya kimeza. Yes, birumvikana rero ubwo ako karagaciyemo ngira ngo ni kamwe mu kantu nagira ngo mbanze mbasomere kugira ngo aya makuru tuza kwinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako muri rusange. Reka rero twinjire by'umwihariko, ariko kandi tubanze duhere ku nkuru idasanzwe tugiye gukomozaho ku myiteguro idasanzwe yongeye kugaragara hano mu Kibira. Special Force ubu tuvugana rwose zikomeje guhabwa icyitwa imyitozo, akaba ari imyitozo zimo zahabwa n'abasirikare ba South Africa, icyo bita kumanukira mu ndege. Kumanukira mu ndege
Abarundi barimo baramanukira mu ndege rwose, noneho mu minsi mike baraza kujya babadeployinga bamanuka mu mitaka. Ibintu bimeze neza. Bari ababita harya ngo n'abaparakomando, n'abaparakomandora bari abamanukira mu mitaka. Mujye mumbwira reka. Yes, birumvikana rero, ngira ngo n'abaparakomando. Ngira ngo iyo nkuru turaje tuyinjiremo, uraza kumenya ese imibare ningahe iri mu myitozo, bimeze bite, drone zanjye ziragenda zikagerayo indani. Turaza kugaruka ahitwa Gitega, turebere hamwe ibyo witwa General Neva ukomeje kugenda ugerwa amajanja uko bwije nuko bukeye. Uwitwa General Neva ibyo bishobora kuza kumukoraho, ibyo arimo arakora ibyo byose ndetse n'imipanga afite ntago biri bumwemerere, ntago biri bukwemerere rwose. Abitwa babunyoni bahari, aba Gatoni Rwasa bahari, ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye. Ese mwari muzi ko mu gihugu cy'u Burundi butuvugana? Murabizi ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru waryo ni Reverend Kuriyo. Murabizi yuko ubu tuvugana naho ibintu bitifashe neza, barimo baragenda basubiranamo gake gake, naho ibintu bishobora kuza guturika, tukamenya byinshi tutigeze tumenya kuva iyi ntebe cyangwa se kuva iri shyaka rya CNDD-FDD ryakicara ku butegetsi. Uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye agatangira kuyobora igihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri kagenzi kakuba tayari moto. Nabwiye ati muri iki gitondo, nubwo turi mu bihe by'imbeho, nje ndabaha amakuru y'imiriro gusa, kugira ngo ibintu bigene neza. Birumvikana, ariko baze kugoma bandebere ko mikoro ziriho kugira ngo ntaza kucurangira abahetsi. Yes, katwikomereza. Turaza gusimbukira Bujumbura, turebera hamwe ikijyanye n'umutekano muke wakomeje kugenda uhagaragara. Ese byifashe bite, bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kunyarukira ku witwa General Prime Niyongabo iwe mu rugo. Drone ndagenda nzigezeho neza, mbabwire uko situation ihagaze. Gatanu kuri kagenzi kako rero, wowe utarakora subscribe kuri Duniani Kwate TV, ndagira ngo ukore subscribe, asigaye twinjire tubabwire iby'amatwanya atigeze yumva. Yes, amatwanya tubabwire ibyo atigeze yumva. Ubwo ndinjiye tayari, ariko mwampaye ikaze. Urumva yuko nje mu bundi ni mu kiganiro mfite n'abantu b'abasesenguzi baba bari ku ruhande, ku buryo ikintu gishobora kunanira nkamubaza ntarya bura nuza yapfuye ryari, nkuru nziza yapfuye ryari, bagahita bambwira ati yapfuye iki gihe. Buriya biba ari byiza kugira ngo ukore ufite abantu baciye akenge, ku buryo bashobora guhita bakubwira ibintu byakomeye, hakundi ubutangiye ati ibintu birakomeye, nanjye ubwanjye nari nikubise hasi, bagahita bakubwira ati ariko icyo kintu uvuze sicyo, ati byari bimeze bityo. Yes, katwinjira by'umwihariko, reka duhere hano ku nkuru idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda ituruka hano, ariko muceceke di, hano za Bujumbura. Ni umutekano muke ukomeje kugenda uhagaragara, by'umwihariko ukaba ari umwe mu mitekano navuga ko wakunze kugenda ugaragara inshuro nyinshi ko ari muke ko wazambye. Nk'ubu Perezida Neva, ubu tuvugana rwose, amakuru ndimo ndakira nuko iwe umutekano uri kongerwa ku rwego rwo hejuru. Uretse kuba umutekano urimo urongerwa rero ku rwego rwo hejuru, ibi byose ni ikikango cyo kuba abajenerali bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi nabo ubwabo bashobora gusubiranamo. Mbega mu nzego zigiye zitandukanye, byaba mu nzego za gisirikare, byaba mu nzego za politike, ibintu ntabwo byifashe neza, harimo harabaho gusubiranamo, ndetse bishobora no gushyira umuyobozi wari we wese mu gihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane. Gusa amakuru namaze kwakira nuko aba bagabo bari maso, ndetse ngo biteguye isaha ku isaha
kuba baza gukora ibishoboka byose bagatanga ibyo aribyo byose bafite kugira ngo igihugu cy'u Burundi kitaza kwisanga habi, kuko iyo muri politiki ibintu bitifashe neza cyangwa se mu nzego z'umutekano ni hahandi ujya kubona ukabona nk'umuntu kanaka bamugiriye nabi, ibintu bigenze nabi, cyangwa se ukabona kanaka arishwe. Ngira ngo tumaze iminsi twumva bitwa ba Reveriyoni kuri yo bari mu bitaro baragiye kuvurizwa mu mahanga, ariya byari amarozi. Ubwo rero iyo hatangiye kugaragara kurogana mu nzego za politike, icyo gihe ibintu ntabwo byaba byifashe neza, niyo mpamvu situation aba ari hatari cyane. Ibintu byose biba bisaba kwitonda, bikagenda gake, bikagenda gake bakagenda babijyana gake kugira ngo ibintu bigende neza. Iminsi y'icumi igihugu kigomeye kuba igihugu. Hari umuvandimwe twahoze tuganira ambwira ati igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyari kimwe mu bihugu byajyaga abigenderanira, bigahana abageni, bigasabana, imico ari imwe, ariko nyuma y'ibikorwa byagiye bigaragara by'umwihariko bitameze neza, biza kurangira n'ubundi ibintu bitifashe neza, ndetse biza kurangira impande zombi by'umwihariko zongeye zirashwana, ariko zishwana mbere yaho ibintu byari byifashe neza. Ariko twebwe nk'abantu bakurikira hafi bikomeje kubera hagati ku mpande zombi, inshuro nyinshi ugasanga twanariza ndetse tukibaza ese impande zombi zipiki, igihugu cy'u Burundi gipiki n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibihugu nimba byifashe imipaka bakabana, bagakora cut off, bagafunga, kandi twe nta kibazo dufite, noneho bo bakagaragaza ibibazo, nyamara igihugu cy'u Rwanda kidafite naho gihuriye nabyo naka na gato. Igihugu cy'u Rwanda ntago rwose ibyo bibazo naho gihuriye nabyo, mw'abantu b'Imana mwe. Ni ukubibona gutyo nyine, ariko nta hantu gihuriye nabyo. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye muri rusange. Tuve kuri no nkuru idasanzwe by'umwihariko twikomereze, nakubwiye uyu munsi icyitwa makuru, icyitwa imiripuko gatanu kuri kagenzi kako mu gihugu cy'u Burundi. Ndaza kugoma nkwe icyo bita idonido, nk'ubu muyemere mbabwire ko ahantu bita katurebe muri Pauline Mulangala yanzu nka data, iyi ni Murangara se? Hari umuvandimwe hano wampaye noza, yenda sinzi nimba muri buyibone neza. Nanze kugaragaza amazina ye, ubu butumwa mbanze mbusome, ni bunini. Turebe ati muri Pauline Mulangala ibintu byaba bibi cyane, kuko muri iri joro ryakeye habaye ibitendo, hagaragaye umutekano muke, ndetse ukaba umwe mu mutekano muke ukomeje kugenda by'umwihariko uba mubi cyane uko bwije nuko bukeye, ndetse binagaragara neza ko ibintu bishobora guhindura isura, kuko hari kugaragara abantu batazwi bambaye uniforme zisa nk'iza polisi, ariko zishaje, kandi bafite inkoho z'imbunda ziremereye, bagashaka guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu makorina agiye atandukanye n'amakomine agiye atandukanye. Ibi bintu witwa General Neva ze kwicunga neza, cyangwa se bize kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa n'amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko no ku buhanga bw'ibyuma bazi no kuturebera iminota, kuko rwose bazi kuturebera iminota kugira ngo ibintu bigende neza.
ari umuvandimwe ubwira ngo nakurebera iminota akabagiye muri kamera kameza ki ya agabagiye muri kamera rwose. Ati ni icyaro cyije ku bahanga bw'ibyuma nabo baba bari tayari. Katwikomereze tugaruke gato hano za Kibira. Ni Kibira kugeza amagingana n'ubu ikigaragaramo imyiteguro idasanzwe, ikaba ari imwe mu myiteguro iremereye cyane ikomeje kugenda ihabwa imbonera kure. Amakuru ndimo ndakira rero atariho ivome nk'ubu munyemere mbabwiye yuko ibice bya za Kibira nabyo abasirikare harimo n'abarimo baritoreza kumanukira mu ndege, ndabona rwose hano ibintu bitorokeye habe namba. Ndabona rwose amadege barimo barayamanukiramo. Ase aba FDLR izaba bakatanyama rwose baba batoza ibintu nk'ibi byo kumanukira mu ndege. Azayimanukiramo ajyahe, kazayimanukiramo ibirenge bakabirasa, kuko ahangaha haba hari imbonera kure ndetse hari na za FDLR niho batorezwa no mu Kibira. Ubwo rero rwose ndibaze se ahangaha rwose bazamanukira mu ndege bajyaye ko bashobora kuzikanga bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda biba mu bice bigiye bitandukanye. Igihugu cy'u Burundi kiri mu deployment nka date zisa n'imodoka nshyashya bazanye bakomando. Ndabona icyitwa ibikoresho byo rwose barimo barabizana. Ndabona rwose icyitwa ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nabyo birimo biragenda bizanwa. Ubwo muri make birimo biragenda bizanirwa abasirikare bari mu myitozo cyangwa se bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyo nacyo ni ikintu cyo kwishimirwa. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi abifata indi ntera icyitwa imiripuko yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda rwose iba imiripuko. Amakuru rero nk'ubu arimo angera umunyemere mbabwire yuko rwose ahitwa zamunanira naho ibintu bitifashe neza. Ndimo ndakira amakuru yuko situation ari hatari kugeza maginga, ndetse isaha ku isaha hashobora kuza kuba naho igitendo kiremereye cyane, kuko naho ni hamwe mu hantu akomeje kugenda hagaragara umutekano muke polepole. Muke polepole. Ati hano muri Korine Munanira abasirikare baraye bakoze patrouille yiteye ubwoba nkaho hari ikintu kirimo kirikangwa, imbona kure ziri kwikanga. Birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ndabona nka data base abantu bagitega babayikira barimo barategura imyigaragambyo se nka data cyane. Yes, ibi nabyo ndaza kubikurikirana kanzi ndabwira umuvandimwe aze kunkurikirana iyi nkuru. Ese imyigaragambyo bitewe n'iki bya bimeze bite? Yes, ni byinshi cyane rero ikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa. Mbabwira ati kaze abakunzi ba Duniani Kote TV, reka tubashimire ariko kandi tubifurize kugubwa neza. Amakuru yacu nakagaruka muri rusange. Warakoze cyane.